Na-turnover iti Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Bangar, timay sa karigiti dua amang ngalap nga imunan ani padamag nga mapukpukaw talon nga aldaw iti napalabas. Dito kinumpirma iti Bombo Radio ni Engineer Michael Padayaw, Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer iti Ilit iti Tagudin, Ilocos. Sigon nagkankwana na allow dagiti Fisher Fox iti Barangay Libtong, Tagudin, Ilocos, timang ngalap ani Efren Suknit, agatawan iti 30 kat inem residente dayto iti Barangay Mindoro iti Ilik nga Bangar, La Union. Sigon ken kuana ket agkakapsud dayto kasaruno iti panampakan pa Barangay Ligtong. So madam mga ikaskas diya dara sa nagiti taga Ligtong mo iti Barangay Fox Ligtong, and then di mag-proceed kami jay may damot na dami jay iti baybayan medyo kakapsot, so pinakpakan mi iti tinapay pinainom mi. Then, lamisunan maming kabil mi dito yung RHU, Rural Health Unit dito ko din. Tapos, pina-check mi di vital signs na, no, okay mo na stress ko na. Kinainom mi naman anti-Gatorade, and then, napaminter na over dito yung MDRRM mo di Bangar, ma'am. Mo, ma'am, ang takadwa na, awang katwak, kung kula na mo tatay, kasama mo, medyo napasama ka 3 days na, so medyo nakipatan na, pero, damdamagin mi tatay ng takadwa na, awang mo, kuna na. Dagitay dadto mga babae jay tatay nga nakakita kanya na dagitay siguro taga Bangar man tagbirok kadakadwa na pay sir kunana sa dinimam mo anak ano mammo ma'am tay suna kano na ikwati dalloy nga nakal so atim maog jay bangkana kimkimpot plata dyan di bangkana isunan ang kana mismo ma'am sinaksakayan na kano di bangkana sa tim maog di bangkana naman mga limnag di bangkana nag-capsize lang, nagbaliktad. So, dahil natin, kuana, inululi na ka natin kintanan, ma'am. So, nga medyo gas-gas dito, hindi basit mo lagi. Pag gas-gas, 0 kilo po na. Panawan. Ngamawan nga pulos nga ta, sir, tiintitik na nga uray taraon iti dahit nga gundaway, sir, niya? Negative ka na, ma'am. Tila ka no, kinkinwa na, raman-raman ang nag-idanom ti baybay. Nagkabasit. Dabasit mong babasa dito, kuana, ati ulit ti bagina. Ala. Mga more or less 100 siguro ma'am, di makita na lagi yan. Nakatawag kami na sa nakakita na niya na so sa napan mga kung bilog ko rin na nakagitalo yun. Iwan sa dami yung tawag kanya ni. So di makadano kami medyan ka at magigit si baybayan na alam damot then so di kinita milangan no okay so na then pinacheck ko di vital signs na dito yung Rural Health Unit yung coordinates pati Bangar MDRRM mo then napaminter na ako di ay Bangar. Ma'am, sino katanda dito dagiti tayo taga Barangay Ligtong at sino katanda dito maganong then pinagayang dati ulas. Iti madanong medyo igiti baybayan. Pasat iti panagasarita ni Engineer Michael Padayaw, MDRM Officer iti Iliti Tagudin, Ilocos. Iti pala ang panakiuman iti Bombo Radio La Union na ken kuana no sa dino itag damaketa sapsapulan pala ang dagiti otoridad ti maysa ka dagiti mangalap nga kadwa daytoy nasarakan nga mangalap lang ni Mr. Camilo Murao nga residente matlang iti Barangay Mindoro iti Ili nga Bangar, La Union no sa dino kat imo nagaron nga ni padamog dito nga dati maysa nga ni Mr. Murao ket naglukan iti bilog minubang karitoy nga dan tinagan nga Margaret ka nagmaris daytoy iti green. No, dati pala ang nasaw nga bangka, kaya naman mo dati pamilya ni Mr. Burawa, nga iti kabitan nga panawen, ka tamasarakan ti tata or dati tatang dagitoy, iti dati kat nga si Bibiyag, kaya natalgad iti kasasaad na. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, can consistent, number 1 iti La Union, Basta Radio.